neza nshuti bavandimwe badukurikirana umunsi ku wundi kuko mubibona imbere zacu ni Impundu TV na Zeligas TV hamwe na Nyabitanga yacu TV. Tubaje kubaramutsa mwese aho muri abari nimugoroba mwiriwe abavyutse mwaramutse bivana naho muherereye. Ya kuko mubibona turi ku kibuga c'indege ca Mercure Ndadaye Bujumbura. Tukaba turi kumwe n'umuvuga butumwa wacu Evangeliste Nyabitanga. Kubatamuzi reka tuanze tumuheze mikrofone abanze yivuge. Kazi. Mwaramutse mwese nshuti zacu. Turabizi ko mutumenyereye cyane ariko twongeye kandi kugaruka ku macano yacu aho tuzadusangira ijambo ry'Imana n'imirimo itandukanye y'ijambo ry'Imana. Jewe nitwa Nyabitanga ndi umuvuga butumwa mukozi w'Imana. Ndagira ngo nuko nshoboye kwibwirana. Murakoze cyane reka duheze n'umusaza hano kugira ngo abanze yibwira abantu wenda ari abatamuzi bamuhonye ijyambere kuri kamera. Rero reka nawe tumuheze yivuge. Murakoze. Nitwa Kizimana Mihana François. Perekeje madame mwivuga butumwa. Murakoze cyane. Sawa sawa murakoze. Kuko mubibona twabibabwiye turi hano ku kibuga c'indege twaje guherekeza umukozi w'Imana Evangeliste Nyabitanga aho agiye mu gikorane i Nairobi. Rero twagira tumubaze kibibazo nkabingaye. Evangeliste, kuba baragutumiye ndagira nibwo bwa mbere gushika muri kiriya gihugu muri Kenya, ukivyumva bakigutumira ni ikihe kintu wiyumvisemo muri wowe? Murakoze cyane. Bamaze kuntumira tumaze kuvugana n'abakozi b'Imana. Nukuri byarantunguye ariko ntibyantunguye cyane kuko ari ivuga butumwa twari tubitekereje igihe kandi twari tubitegereje igihe. Tumaze kuvugana n'abakozi b'Imana batwizeye bakadutumira byaratunejeje cyane, byakoze ku ndiba y'umutima wacu kandi twarabyishimiye cyane. Ya murakoze cyane. Hanyuma iyo bari inshuro yawe ngahe ugendeye mu ndege kuba tugusanze hano ku kibuga c'indege? N'inkinshuro ya kangahe ugendeye mu ndege? Iyi ngiyi baye inshuro ya kabiri nigeze kuva kandi mu Minembwe wacu mu Minembwe. Nza mu ndege ngiye Buvira niho nari ntuye. Iyi ngiyi baye inshuro ya kabiri ngendera mu ndege. Murakoze cyane. Hanyuma reka mbaze umusaza hano mze none kuba mamage mwivuga cyangwa se nko dusanzwe tumubona nizihe mbogamizi muzamusigara muhura nazo mu rugo cyangwa se wenda ni ibihe bibazo biza bihaba wenda amaze kugenda mwivuga butumwa? Murakoze cyane. Ahubwo kibazo mbajije kirumvikana ariko ahubwo iyo hagurutse akaja mwivuga butumwa niho dusigara tubona ibitangaza mu nzu tuba twasigaranye mu ngo n'abana, tukabona imbaraga z'Imana zigasigara zikora yagiye, ahubwo tubibonamo imigisha myinshi. Murakoze cyane. Ya hanyuma ndabaza Evangeliste Nyabitanga, ndabizi ko umuvuga butumwa kuva kera, kuvuga itangira no murimo w'ivuga butumwa bwa mbere ndabizi wahuye n'imbogamizi nyinshi. Ni ikihe kibazo wo baranahuye naco mu muhamagaro wawe kuvuga itangira wenda cakugezeho mu buryo nawe wumva ko ugomba kureka umurimo w'Imana mu kuwukorera? Kandi ndabizi nkamwe abakozi b'Imana ari igihe mugenda muhura n'ibibazo bitandukanye. Murakoze cyane. Kuva ntangiye umurimo w'Imana nawe utangiye nkiri mutoya niko nari mvuze ko iri ni rya kabiri ngendeye mu ndege ariko niryo rya mbere kugendera mu ndege ngiye mwivuga butumwa. Bonde nagiye iwacu giye gusura abavyeyi. Ariko iringiri niryo ribaye rya mbere kuja kugendera mu ndege ngiye mwivuga butumwa. Ndabishimira Imana ya Israheli ibitugejejeho cyane. Imbogamizi zivuga butumwa ni nyinshi. Umurimo w'Imana iyo turimo umurimo w'Imana so tugenda duhura n'intambara nyinshi nzangenda mbivuga. Murabizi abaza bashobora gukurikirana ubuhamya bwanje ni nyinshi kandi intambara z'umurimo w'Imana zitabonetse ntacyo tuba twadukora, ariko muri zira ntambara zose tugenda duhura nazo tugenda tubona Imana kandi akenshi usanga ari Imana ishaka kutwigisha muri zo ntambara turi mu murimo w'Imana. Ahubwo igitangaje nuko bokora umurimo w'Imana udahura n'intambara.
ariko iyo uhuye n'intambara iri mu murimo w'Imana niho sawa nibyo byiza kuko uza wongera kumenya Imana kandi uzubona ukuboko kw'Imana cyane. Ariko muri izo ntambara zose nagiye mbona kubera imbogamizi z'umurimo w'Imana, nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye ubwiza bw'Imana, kandi ndashimira Imana kuko Imana yabimfashijemo ntibyansubiza inyuma. Hariho abantu benshi baza bagera muri ayo matayo bagasubira inyuma, ariko ndashimira Imana ya Isiraheli kuko yakomeje ico yampaye, n'ubu ngubu tukaba tugihagaza twadukora, kandi tunafite no kubireka, ntitwenda kubireka ntitwenda kubireka, ahubwo turabikomeje. Yego, murakoze cyane Mama Evangeliste. None kwisanga hano kibuga c'indege, uvuze ko ari rya kabiri, ubwa mbere wenda wari mu bindi byawe, kuri yumva gute kubugiye kuba umuvuga butumwa international? No kuvuga ngo ugiye mu bihugu byose, ukugiye kuba international, wiyumvisemo gute kuri none, kuri yumva gute muri wewe? Byukuri kubera kubivugisha kanwa kanje wenda ntibigize imbaraga cyane, ariko ibiri mu mutima, byishimo byuzuye mu mutima nibyo binini cyane. Ndumva umutima wanje unezerewe, ndumva umutima wanje ubyishimiye pe, kuba Imana yaraduhaye umuryango mwiza, umutware waje ko murabibona, yazanshigikira, turi kumwe n'abana muraza kubabona, turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe baje kuduherekeza, banjije kubashimira mwese mwaduherekeje, nshimira n'umutware wanje by'ukuri wankomeje mu murimo w'Imana kugeza na uyu munsi tukaba duhagaze ku kibuga c'indege, nta rundi rubanza, nta kuramukanya yego byoza nyuma, ariko umurimo nyawo mparugurukije, rubanza rumpagurukije no murimo w'Imana. Kwisanga hangaha ngiye mwivuga butumwa by'ukuri ndabishimira Imana, kandi biranejeje, umutima wanje umerewe neza, ndabyishimiye kuko mbigezemo. Ya, murakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo tugana ku musozo nkuko ndabona amasagiye, niki wobwira abadukurikirana, wenda abana bato bamagaye mu gukorera Imana muri iki gihe, bagenzi bawe bavuga butumwa bagitangira umurimo, niriye jambo babwira ryo kubakomeza cyangwa se ryo kubafasha muri urugendo rwo gukorera Imana? Gira ijambo rimwe babwiye. Reka mvuga ijambo kubankurikira mwese, abahagaze mu murimo w'Imana, abagihagaze mu muhamagaro w'Imana. By'ukuri umuhamagaro w'Imana uragoye, uraruhije, kubanza kwanza kwiyumvisamo kuko ufite umuhamagaro w'Imana. Ni urugendo rurerure kugira ngo ubyumve, umutima wawe ubyumve, ubugingo bwawe bubyumve. Ni urugendo rurerure, ariko Imana kandi iyo yaguhamagaye izi kwiyereka ikakuvugisha. Hari igihe Imana ibivuga ikabicisha mu bandi bakozi b'Imana, n'umutima wawe wonyine ukabihamya ko uri mu muhamagaro w'Imana. Akenshi nkunza kuvuga koko umuhamagaro w'abadamu n'uw'abagabo n'umwe, ariko kandi ugiye utandukana nyine kubera intambara. Urumva umuhamagaro w'umugore ni byinshi biba bigaragaye kuko bidashoboka kandi bigoye. N'abapapa nuko nyine umurimo w'Imana uba ufite imbogamizi nyinshi, ariko ku bantu bagihagaze mu muhamagaro w'Imana nuko bakomeza nuko bakomeza tugakomera ku Imana yaduhaye. Abaririmbyi bari mu kuririmba bakavuga ngo ukomeze ico wahawe, ngo hatagira uwakikwaka. Aha hanze hari ibintu byo kwaka Imana yaguhaye, ariko bo turi kumwe ahangaha, abonsize hano muri kino gihugu n'abandi bose bankurikirana, abandi nsanze, no kubabwira kuko dukomere Imana yaduhamagariye ejo. Turabizi neza kuko nta bwenge tuza twikoresha, si ubuhanga, si uburyoza, ariko Imana iyo yaguhamagaye iziguhereza imbaraga, iziguhereza umwuka wayo kubasha guhagarara ugakora Imana yaguhamagariye. Ndabasaba ko umuntu wese ugihagaze mu muhamagaro uzi ko Imana yamuhamagaye koko nawe ukitaba, twihangane nubwo ari urugendo rurerure bigoye, ariko twihangane dukomeze Imana yaduhaye. Tuzataha igihe cyacu nikigera, tuzataha, ariko mwihangane mukomere, cyane abamama, abamama, abantu bakiri batoya, mwihangane. Tuzaturebera no ku bandi nabo bakomeje, tuzaturebera no ku bandi, kandi duhagaze no ku Imana yatuvuzeho. Mwihangane kandi dukomeze mu murimo w'Imana. Ya, murakoze cyane. Hanyuma niriye jambo ubwira abanyakenya aho ugiye mu giterane, ni bitega iki? Abamama bari muri Kenya, gira ijambo babwiye, n'abagabo nyine, abapapa n'abasore bose n'abazagukurikirana, gira ijambo rimwe babwiye, bitega iki mu igiterane mugiyemo? Murakoze cyane. Ico no bwira abadutumiye n'abandi bose nyine
tuzabonana muri kiriya gihugu harimo abantu benshi twakoranye umurimo w'Imana. Gusa icambere nico navuze nshimiye ko batwizeye bakadutumira mu bavuga butumwa beza kandi benshi bahagaze neza muri kino gihe, ariko Imana ikaba yarabonye kuko natwe tugomba gukora muri kino gihe. Abanyakenya jambo rya mbere nuko twebwe dufite ibyishimo byo kuzabana nabo. Byukuri imitima yacu irishimye kuko tuzabana, twari tugeze iminsi benshi tutari kumwe tutabana, ariko nishimiye kongera kandi kubana namwe mu gitaramo. Ico no basaba abari hafi abafite umwanya muzaza dutaramane, muzaza twishimane, nivyo vyiza nivyo bigize ico bimaze kubarira ukumbuzi tubafitiye n'ibyishimo tubafitiye. Ndagira ngo namwe murabifite niko ntekereza muzaze tubane. Naho ico twiteze kumva Imana, twiteze kumva Imana. Uru n'urugendo si ubwacu, si twebwe twaruteguje n'iby'Imana. Ni ukuvuga ngo ubwo turugezeho ni urugendo rw'Imana. Imana idufitiye byinshi izaduha. Twitege kumva Imana, twitege kunezererwa Imana, twitege kumva Imana izatuvugisha, turabizi neza. Imana ibaha umugisha cyane. Tugana ku musozo, reka tubaze umusaza nawe ijambo rimwe. Muze kwisanga no kibuga c'indege ukaba waje guherekeza madame, kandi akaba agiye mu ivugabutumwa, aribwo bwa mbere kugenda mu ivugabutumwa asohoka igihugu. Uzimvamo gute? Akimara kubikubwira, mukimara kubona ubutumire, wewe wabyumvisemo gute? Nta mbogamizi zo bazarabaye mu rugo zo kwanga wenda kuvuga ngo aje mu ivugabutumwa? Ni gute bimeze? Wabyumvisemo gute muri make? Murakoze cyane. Ukimara kubyumva muri iki gihe umudamu bamutumiye mu ivugabutumwa muri kiriya gihugu, twarishimye cyane. Ni intambwe twari tumaze igihe tuvuga ubutumwa hafi dutuye, ariko noneho turasohotse tugiye mu mahanga. Ni ishema rinini kandi n'ibyishimo byinshi. Ahasigaye Imana yonyine yabikoze niyo ibizi kuturusha twebwe. Ahasigaye twizeye kuko Imana izokora muri uwo mukutano cyangwa muri icyo gitaramo, izakora ibitangaza kandi muzoyumva ivuga yonyine. Murakoze cyane. Murakoze cyane, ndabashimiye ku mwanya wanyu. Ndabona amasaha agiye kandi indege ni nkaho igiye guhaguruka. Mama Evangeliste twifurije ikirere cyiza, uzagira umugisha ugiye, kandi n'abanyakenya bazumva Imana izobakoreshe, ntiyakabe imbaraga zanyu ahubwo hazaba imbaraga z'Imana. Hanyuma tunashimira abazadukurikirana umunsi ku wundi kuri Mpundu TV, Zeligas TV no kuri Nyabitanga yacu TV. Bavandi, ni ukuri turabashimiye, ariko ndabwira ku bantu bazafata umwanya bakareba video yose, ariko kugira ngo akande subscribe bikamubera ikibazo. Ni ukuri ni byiza gushigikirana, gutezanya imbere kuko ubumwe nizo mbaraga. Rero turabasaba kugira ngo video zirebwa n'ibihumbi 10 ariko hinje subscribe 100. Ni ukuri mureko uwo mutima, kandi turabakunda. Ineza yanyu turayibona ku munsi. Wowe utarayikora turagusaba kuyikora, nawe wayikoze. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Hanyuma turabakunda. Bye bye. Murakoze. Yesu ananiongo katika safari yangu. Yesu ananiongoza katika safari yangu. Yesu ananiongoza katika safari yangu.